Shukor nakaslem jong unong san Hima. Ka District Hub for Empowerment of Women, Katanat Social Welfare ringkat Kajian Trilang, berkopis jong District School Education Officer West China Hills, hak khat South Rig Nai Wiang ke Rakhe ke Children's Day, hak Kiang Nangbah Government College Auditorium Jawai, halor ke Phang for every child, every right. Hak ni si ladan lang ke Kongsan, ke Vivo Tulu Kezo IAS Subdivisional Officer Jawai, ke Belayro ke Jingla jong kena hak liang ke Puli Putih ber ke Jingale kai. Kalau orang berkecing job jom ki mentah kemdai umau jam berkat duk jom kecing ele nalor kata kalau pen seluruh iki kena skol ban pendek jimut ha kecing kot jingkia ha kemet kejabiang bat kemensiam bat ban aya ke bab hatam ha nu ke phang ke bagi jit ha ni singi pen ko buram ru iki sau phongut ki kena skol ki balek bha ha kecing pule bat kecing ele kai ki wede ki beladan lang ha ni singi ki long ke Dr. Waisa Sumer District School Education Officer Juwai ba H.Toy Principal Kiang Nangbah Government College Jawai, Kakong Y Naja District Social Welfare Officer Jawai, ba FGN Renga District Mission Coordinator DHEW Social Welfare Jawai nalor kiwe.